kumslo inavi superki kini asazani tsala katani kini namukuso isha ye khasa sa kithe akhoto kami pisni lukhi shigalaki tupulani tsalolo Asian News International sa kithe no pikiuno Pakistan ga khu Baloch Liberation Army galam yakono tupulani tsalolo pikiuno panong na Pakistan ga khu Balochistan province lo aphugi chigibidilo a phobidi tachelo akumtoshi operation shikiulo panong no Pakistan ga khu security forces wushimya ko sas a kamila alika kivekleve epi ena Baloch Liberation Army galam yakono akumtoshi operation shikiu a aphugi tipa ko ye Quetta Noski Mastung Dalbandi Kalat Kharan Pangur Gwadar Pasni Turbat Tum Buleda Mangochar Lasbela ena ketch aphugi hipakolo panong akumtoshi operation shive epi eno panong a hipakolo akumtoshi operation shikiu tipo jeye operation herof ipi kucheni ipi eno panong operation herof shikiu tipo ye second phase akiniu ipi eno Baloch Liberation Army BLA galam yakono Pakistan ga ko Balochistan province lo aphugi chegebidilo akumtoshi operation shikiu lo panong no Pakistan ga ko security forces wushimya ko sas a kamila alika kivekileve ipi ileno Pakistan ga ko security forces wushimya ko dolo kimil hota chebidiye akakhu kahave ipi eno Pakistan ga ko security forces wushimya ko dolo tim tomoye izave ipi ena Baloch Liberation Army BLA galam yakono Pakistan ga ko security forces wushimya ko dolo timi chita cheye akakhu na galve ipi eno itihi panong ye Baloch Liberation Army BLA galam yakovu custodila panong kumse kha thape pani ipi itaki Asian News International Society no pikiuno Baloch Liberation Army BLA galam yakono Pakistan ga khu Balochistan province lo Pakistan ga khu yepikawu akhoto nemga shige kholoye angkalana luvetse ipi ena Baloch Liberation Army galam yakono Balochistan province lo Pakistan ga khu bank kamingo government office kami eno akuki kami ge bomna ship sabetse ipi kleno agalami tipakono Pakistan ga ko security forces wushimya kovu yehiklu mukuk thuye amina pitivetse ipi eno Baloch Liberation Army galam yakono Balochistan province la aphugi chegibidilo akumtoshi operation shikiulo panongno Pakistan ga ko security forces wushimya ko sas a kamila alika kivekle kiulo panongdolo timitsni ye Pakistan ga ko security forces wushimya kono alika ngo bomna vekepitive ipi eno Baloch Liberation Army BLA galami timchini akakhu kahave ke odolo timbidiye Fidayen Baloch Liberation Army Elite Unit Majid Brigade ipi ke galami ko ipi itaki Asian News International Society no pikiuno Baloch Liberation Army galami hipakono pana Pakistan ga ko security forces wushimya ko sas awusha ke hipolo Balochistan province la Baloch timi kono tu khono pana galami Baloch Liberation Army ipi ke ko hipako ye tu khona ku phacheni ipi itaki Baloch Liberation Army BLA galam ko dolo spokesperson Shakil GN Baloch no pikiuno Pakistan ga ko security forces wushimya ko ye panong a khweno po khave ke mo nim ye a kilin phe ipi itaki Baloch Liberation Army BLA galam ko no pikiuno panong no Pakistan ga ko security forces wushimi timir fota chebidi alikana vekeptive ke ko dolo timi kamiye Pakistani military wushimya ko ipi ena kamiye Pakistan ga khu police mi ko ipi ena kamiye intelligence agencies ko ipi itagi Asian News International Society no pikiuno Pakistan ga khu Balochistan province la Baloch tim shai kono panong ye Pakistan ga khu la kismo veni pi kumsa chini ipi tirong no panong shai Baloch Liberation Army ipi ke walam ya kono pana Pakistan ga khu yepe ka sas agusha ke hipolo panong no alho ku thu tu khono agalami hipako ye ku phachini ipi eno civil mi hipako no pana galami Baloch Liberation Army galami hipako ye achukuksho eno ngokepu a kupuk no si panong chachini ipi lukhi shigalaki tupulani chalolo Reuters sa giteno pikiuno Iran ga ko Bandar Abbas ipi ke usuka kungo alo gas cylinder laki zle namba vekiulo timikini ye vekepitive no chegibidiye yezave ipi itaki ado kamitiu Iran ga ko avas ipi ke upogelo gas mba vekiulo timi chegi vekepitive ipi
ena timik to mona kum se no Iran ga ko Bandar Abbas shuka kungo alom gas mba ke tipongo avas pogilom gas mba ke tikma yen United States ga kuno bom vesebets ke ushagna ni ipi kum se ipi ikimo Iranian media reports kam na pikeuno tikma yen United States ga kuno bom vesebets ke ko moi ipi ikimo gas cylinder mba ke ipi pe ipi itaki Iran ga ko fire department chief shakyu Muhammad Amin Liaquat na pikeuno tie gas mba kyo momo United States ga kuno bom vesebets kyo kelo ntsumsheshe phulve na pitsnya pe ipi ikimo Reuters sa giteno kulo kilo tikmalo gas mba kelo ntsumsheshe pitsmoi itaki Reuters sa giteno pikeuno ko luki shegalaki tupulani salolom tikmalo gas cylinder kini mba keno Iran ga ko President Masoud Pezeshkian no United States ga ko Israel ga ko European leaders kamino bom vesebets ke ushivai ipi pulup sa kelono aga khu hipako igona akipimi se ipi itaki pano pikeuno United States ga khu Israel ga khu European ga khu hipako no ni Iran ga khu hipoye ki jetha ve peni pi kamsa chani ipi lukhi shigalaki tupulani chalolo United States of America ga khu President Donald Trump na pikeuno ising no lawye India ga khu no Iran ga khu lawno amiz khunju kumo vai ipi India ga kuno Venezuela ga kulauno amiz khonkiu shivai ipi ni United States ga kuno India ga ku sas agkapta shivai ipi United States of America ga ku President Donald Trump na pikeuno India will buy oil from Venezuela not Iran ipi itari Reuters sa giteno pikeuno United States of America ga ku President Donald Trump no India ga ku pela Russia ga ku mizungo Iran ga ku mizo ye khulpeni shamoi ipi India ga ku no Russia ga ku ngo Iran ga ku launa amiz khulche kiulo aga ku kmano huka tomo itul chani ipi Russia ga ku no huka itul che kiu tipo pe thano Ukraine ga ku sasa agusha kiu hipolo kubuk no shi pe thano agusha chani ipi tigong United States ga ku no India ga ku pela aga ku kma launo amiz ye khulpeni shamoi ipi Russia ga kungo Ukraine ga kuno agusha kiu hipolo Iran ga kuno shahedron ipi ke kolauno Russia ga ku kupukno shi kupwachani ipi luki shegalaki tupulani chalolo Free Press Journal sa kite no pikeuno India ga ku Gujarat State Ahmedabad puglo Sabarmati area epikeu alom private hospital shikipivikila ICU langwa kiu totimi kusuktinimi laki ye nurse laki kiptimi laki no aku khwaya kumolo na libu ve kiu gongno Ahmedabad police mi kono pak alvai ipi male nurse momo kiptimi laki nurse chichekiu aku khwaya kumolo na libu ve kiu tipo ye aje Idrajit Rathod ipi iti ye pa ye police custody la kha tha pe pani ipi tier CCTV video ju tholono full ve kiu kikilono pak alve ipi supukhi laki tupulani chalalo news 18 sa gite no pikeuno Iran ga khu sakpheto supreme leader Ayatollah Ali Khamenei nopu Mojtaba Khamenei ye London ga khulo pau amege huka 100 million pound me khem ani ipi tie India ga khu huka lo rupees 1255 crore ipi itagi asa ki tino pikeuno United Kingdom ga khu liki kumono pau amege ye aga khu kamilage ani ipi itagi Reuters sa ki tino pikeuno Iran ga khu sakpheto supreme leader Ayatollah Ali Khamenei nopu Mojtaba Khamenei ye pau amegi ye London liki kumono Germany ga khu Spain ga khu Europe ga khu Dubai lage pau amegi ani ipi tigong United States ga khu na pasho sanction gemets ni pi kumsike pushimo payem sachemoi ipi supukhi laki trakani chalalo NBC News sa ki tino pikeuno Pakistan ga khu Balochistan province lam Chief Minister Shakyuno to akhani chalolo pikeuno Balochistan province la khamilo achala kini dolono Pakistan ga khu security forces woshimya kongo Baloch Liberation Army halamya kono ali ka kivekile keulo Pakistan ga khu security forces woshimya kono Baloch Liberation Army halami pithive ke koye akikihilo timi akhena lobidi pungusivai ipi civil mi timi lobidi show akhu ka vai ipi itaki Pakistan ga khu junior interior minister Shakyu Talal Chowdhury no pikeuno
Balochistan province hi polo Baloch Liberation Army galam yakongo Pakistani Security Forces wushim yakono alho kutu ali ka kivekili akyu gongno sikipiviki kongo akipiki eno bank eno hidi shijekyu a hipakoye akum toshil asala khami gongno la khawai ipi eno Pakistan ga khu Balochistan province hi polo Baloch Liberation Army BLA galam yakono Pakistani Security Forces wushimi timi tomo ali ka ngo bomna vekepiki vekyu gongno Pakistani Security Forces wushimi yakono amkhulu kelawno Baloch Liberation Army galam yako dolo timi akhe no lobidi pungu ye ali ka ngo bomna vekepiki vai ipi ishif sa Kithe hipodo nong kamchishkimti